Shalom, menjuah-juah man banta krina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, jumpa kita ibas jamburu setun ta waris sendahendah. Tetap semangat setun, makaikan kesempatan si berikan di bata ibas wari endah. Gelarah krina dampar kegulunta, banci terpuji gelar di bata. Kata persingit si seman banta ibas perjumpaan tenda ibuat ibas perbahanan rasul-rasul 10 ayat 4 baginda nina itatap Cornelius malaikat aludem kebiaran janah nina kai tuan erjawab malaikat ndai pertotondu enggo ibegiken di bata enggo idahna kai si enggo ibahandu nandami kalak si musil jana enggo iingetna pekam sehijenda bonggenta mareras kitar toto bujur o Tuhan di bata. Malam dingin meriah ukur kami, ngejapkan perkelengatendu lapun harlekam pak kami. Igejapkan kami, kam ngarak-ngarak kami. Sehpai ibas pak senda, kami tetap lid ibas daging bugis. Tuhan, katandu sinti sinaria rati kami. Kam singajari kami si petangkas katando eda. Ras sinamakan cakuas pusuperten kami. Gerah alu bagi Tuhan katando enda banci jadi persingat, banci jadi tendang kami. Sinerangi krina dalan siar dalani kami ibas waris sendah. Ngerana kamu Tuhan ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Senena rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas sada tragedi kebakaran di dua kala simpuna rumah pernanden ras perbapanna jadi korban ibas kebakaran rumah ndade. Bagepe simpu rumah ndai terpisah ia ras binatang piaranna si kelengina emkap sadabiang sigarna nori. Pernandendai lane tersampati, sedangkan perbapan ia luka parah gipsia di rumah sakit. Ras biang nandai tetap setia nimai tuanna ibas puing-puing rumah nasi meseng dade. Tim evakuasi menyelamatkan biang nandai emakai berai naman, tapi biang nandai langit man kai peberaikan laya lo kena. Emaka icidahkan tim evakuasi nandai barang-barang tuan nandai bagai foto tuan nandai si Pak Sagundari di dia rumah sakit maka beruah ko peken ukur biang dai jenari maka ia ngomulihi bersemangat mulihi ka ia putman bagi biasa tuan nandai pe si Pak Sagundari terbaring di rumah sakit ngidah setiana asu-asu nandai ia pe tuhu-tuhu tambah semangatna luar biasa arkite-kiteken kesetiaan asu nandai kak biang dade malah jelmesin terempe simpati karena kesetiaan biang nandai ras nampati gunang litken rumah simbaru man tuan rumah nandai bagai pe biang nandade arah cerita nandai senena rasturang setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus
labo ko pekenenda cerita secara kebetulan, tapi ibas Alkitab pe suara sogen tandai makali sekala komandan tentara Romawi si terkenal jadi tentara Itali, ia gelarna emeka Cornelius. Cornelius enda labo ya kalak Yahudi, tapi ia kalak sir kemalangan man Tuhan. Ia kalak si tutus muji ras pebadiakan Tuhan di tengah-tengah keguluhna. Arogen tandai jelas ndai katakan maka ibas pengenan Cornelius enda ibas sadawari di skala malaikat sing rana manbana tuhu igjab kena ras idahna malaikat ndai bengket ke bas rumahna nina malaikat ndai maka pertotondu pingko-pingkondu selama enda nggo ibagikan di bata nina kai sini bahandu selama enda simuhuli sin cidahkan karena ajaran-ajaran Yesus Kristus si dalam kendu enda ngose mandi bata nina. Luar biasa memang Cornelius andai. Ia kalak si muhuli kalak saleh. Ia pe kalak simbiar man Tuhan. Erkemalangan ya man Tuhan. Ras ia pe melumbar kal ibas mere nampati kalak Israel entah pe kalak Yahudi bagai pe lalu pa ia usur ertoto mandi bata si jadi pelajaran man banta setun arah kegeluhan Cornelius nandai aminna gia ia labo suku Israel entah labo ya suku Yahudi tapi ya te man Tuhan ras yang lakukan kerina perintah-perintah ugakin pengajaran Tuhan Yesus karena kasih jadi ia labo artina ertoto saja mandi bata labo artina ia mindo usur mandi bata tapi lebih pe asase daramina kai sudah di bata kai sengena ate di bata glah ila ko kena i tengah-tengah keguluhenna ia melala nampati mereka sedekah mangkala Yahudi ia menghormati hamba-hamba Tuhan ia jelma si muhuli si jadi berkat man kalak si deban ras ia kalak simbiar man Tuhan atinar kemalangan man Tuhan megati kita di tengah-tengah kegulunta kita usur mindau mandi bata ertoto mandi bata nehken pingko-pingko ta mandi bata nehken sura-suranta pemindon taman di bata tapi megati kalau kita lupa muat ukur Tuhanai di tengah-tengah kegulunta tarun kita mindau nehken toto taman di bata tapi lanai si ukurkan kaikin sura-sura di bata kaikin si kubahan singenate di bata gelah banci ingat di bata karena aku ateta adindai Cornelius ndai ia ingat di bata sebab ila ko kena krina perbahanan si muhuli di tengah-tengah keguluhna malam ate di bata meriah ukur di bata ibahanna maka ibegiken di bata pertotonna. Luar biasa seni naras turang.
karena kaikin si totoken Cornelius yandai. Ia labo hanya notoken kala Yahudi. Labo ia hanya notoken kala si sadakini teken rahasia. Tapi ia pe notoken karena kerina hamba-hamba Tuhan. Merincu kalia jumpa sada hamba Tuhan guna nurikan karena pengajaran Tuhan Yesus. Sebab labolit dengan si beritakan manbana secara langsung karena ugakin si Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sing alami ia penyiksaan di kayu salib, ikuburkan bagai pe mulihika ia ibangkitkan ibas wari si petelukan. Si jadi persingat man banta krina setun, adi mulihi kita sinen kubas peralan keglunta, megatikal nge kita la contoh kai silakoken Cornelius nandai. Kita megatikal tau usur si pebuai, daftar doan tak usur si gedang si ban, tapi kurang kita muat ukur Tuhane, kurang kita rebahan si muhuli si ngena ate Tuhan di tengah-tengah kegelunta. Wakap balik kangenda artina adi anding keras manusia, adi skala anak li surana man orang tuana, amin nagia usur ipindauna, usur isingit kena katawari pela lupa dengan kenca glasi surane. Tapi sekali pe labanna meriah ukur orang tua nandai, lai buatna ukur orang tua nandai. Melakukan mungkin artinya kai si pindo nandai iingat orang tua nandai, kok lang. Mungkin nuri-nuria bagainda orang bapar senanda ini nah, tapi bas cuping bapar senanda ini masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri, artinya langadi basia sebab la ibuatna ukur orang tuana. Jadi alu bagi dege sadar entahlah sadar kita ibas kita andalankan kini tekenta kegluhenta war lepas wari, entah jarang entah lupa nge kita ope dengar kita nahkan pingkau ta, nahkan pemindon ta surata mandi bata, entah lupa nge kita muat ukur di batai lebih. Bagi Cornelius dai, ia labo totona, labo pemindon na, labo pingkau na si utama kena, tapi ia muat ukur di bata ila ko kena. Bars katakan ora et labora, erdahin ras ertoto ila ko kena ibuatna ukur di bate ras ipindona ka mandi bata, maka seh bagini surah kena. Dan luar biasa si idah ko peken ijawab di bata kerina kai si isura-surakan Cornelius endandade. Maka kuakap erlajar kita ras ngatakan bujur kita man Cornelius sebab ia memberikan contoh. Aminnya ge ia skala komandan, skala pemimpin tentara Itali, tapi la ia ga kena la ia megah kena ia tuhu ngergai hamba-hamba Tuhan. Simon Petrus si jumpar sia tuhu ipahagana septehna artina kemahan Tuhan. Jadi mari kita tetap dege si fokuskan guna
ndarami surah-surah di bata, ndalankan surah-surah di bata, maka Tuhan pasti nginget kerina pemindonta pingko-pingko tai tengah-tengah kegulunta, maka ia pasti jawab kerina ras mereka kerina kai sini surahkan kita di tengah-tengah kegulunta. Tetap kita semangat saitun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap kita ndarami ras ndalankan surah-surah di bata di tengah-tengah kegulunta. Haleluya. Mari ras kita tutup. Bujur o Tuhan di bata, katandu enggoi bagikan kami, erlajar kami arah Cornelius, si labo ya kala Yahudi, tapi ya te man Tuhan Yesus te ia man di bata. Ras idalan kena kai singnate di bata i tengah-tengah keguluna, alu bulat ukurna, alu tutus ukurna. Ampunkan kami Tuhan, adi selama bas kegulung kami, usuran surah-surah kami saja ngenca i pejangjang kami, i pedalang kami, tapi megati kami lupa entah kurang, ndarami ras ndalankan kai surah-surah di bata, singenate di bata, si dalam kami tengah-tengah kegulung kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Sehijada perjumpaan ta sekalenda saitun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Jumpakah kita ibas kesempatan sila. Tetap semangat makaikan kesempatan si berikan di bataman banta. Haleluya. Amin.